Patikpen ang itong mitha. Masar, diuli ng pin. Dilipik itong tradition society ng mga কাৰ্বি আংলঙৰ সমস্যা গাঁৱে ভূঞে হওক যিকোনো সমস্যাত আমি থিয় হ'ব দি আহিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলং লাইভ নিউজ চেনেল আৰু কাট চেনেল মাত্ৰ এই দুটাই কেৱল চেনেল আছে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপ টু দিল্লীলৈকে আমাৰ এফিলিয়েটেড আছে আৰু আমাৰ অসমৰ দূৰদৰ্শনৰ লগতো আমাৰ ৰিলেটেড আছে আৰু পৰ্টেল চেনেলৰ ভিতৰত এই দুটাই চেনেল আছে কাউন্সিল ফালৰ পৰা ৰিকগনাইজ হৈছে গতিকে আমাৰ চেনেল ফালৰ পৰা আমি আজি 2 বছৰ ধৰি স্পেচিয়েলি আমি এনুৱেল ফাংচন তেনেকুৱা বুলি নহয় আমি যিসকল পাৰ্চন যিসকল ব্যক্তি আমাৰ সমাজৰ কাৰণে কি কৰি আহিছে আজি 20টা বছৰ ধৰি 30টা বছৰ ধৰি উদাহৰণ আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ আমি জনিছ ৰংভাৰ ডাঙৰীয়া তেখেত ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট হয় ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট বুলি নহয় তেখেতে তাতেই তেওঁ কৰ্মৰত গতিকে তেখেত প্ৰায় 30 বছৰ ধৰি কাৰ্বি ৰাইজৰ কাৰণে তেতিয়া মোবাইল নাছিলে টিভিও নাছিলে অকল ৰেডিঅ' চেণ্টাৰটো আছিলে এই ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ যোগেদি আমাৰ গায়িকাসকলে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আমাৰ সুশীকলা বাইদেউ অখিলা বাইদেউ তেওঁলোকেতো তাতে গৈ প্ৰথম ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট তেওঁলোকে হৈছিলে গতিকে তেখেতে বহুত যথেষ্ট আমাৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে গতিকে তেখেতকো আমি ৰিকগনাইজ কৰিছোঁ একনলেজমেণ্ট কৰিছোঁ তেখেতকো আমি এৱাৰ্ড বঁটা দিছোঁ তেনেকৈ আহি ডক্টৰ ধৰম টিমু ডক্টৰ ধৰম সিং তেৰং আমাৰ ছাৰ হাৰ্চিং উটি তাৰপিছত আপোনাৰ কলেজৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ক্লিনলিনেছ কলেজ আমি ডকমকা কলেজত আমি তেওঁলোকক আমি ৰিকগনাইজ কৰিছোঁ আৰু LP স্কুল ছেকশ্যনত LP স্কুল আটাইতকৈ ধুনীয়া আটাইতকৈ চাফ চিকুণ মষ্ট ক্লিনলিনেছ LP স্কুল এইটো আপোনাৰ কয়লামাটি LP স্কুল তেনেকৈ আমি বিভিন্ন ঠাইত এই কাৰ্যসূচীটো হাতত লৈ আছোঁ গতিকে এইবাৰ আমি অকণমান বেলেগ কৰিম বুলিয়ে আমাৰ পবিত্ৰতাৰ লগত আছে আমি CM ছাৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ CM ছাৰৰ পৰা আমি কনচেনো ল'লোঁ কথাও পাতিলোঁ এপইণ্টমেণ্টো ল'লোঁ এই আজি যিটো কাৰ্যসূচী আমি CM ছাৰ হাততহে CM ছাৰ থ্ৰুদিহে আমি এই বঁটাটো বিতৰণ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ লগতে CM ছাৰকো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনাৰ চেম্বাৰতে আমি কাৰ্যসূচীটো হাতত লৈছোঁ গতিকে আপোনাকো আমি কাৰ্বি ৰিচু এক্সেলেণ্ট স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড এই বঁটাটো আপোনাক দিম বুলি আমি তেখেতক আমি কনচেণ্ট লৈছিলোঁ কিন্তু তেখেতে সদায় ডেটটো সলাই থাকোঁতে সমস্যা হ'ল লাষ্ট মমেণ্টতো তেখেতে নিজে আকৌ ফোন কৰি ক'লে যে মই বৰ্তমান এইটো কাৰ্যসূচীত মই অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম গতিকে আপোনালোকে যেন তেন নিউজ চেনেল ফালৰ পৰা কৰি দিয়ক লাগিলে সেইটো আমি পিছলৈ চিন্তা কৰিম সেইটো কাৰণে লাষ্টত গৈ থৈ আমি চেণ্ট্ৰেল কমিটি আপোনাৰ KCS চেণ্ট্ৰেল কমিটি প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ ডাঙৰীয়াক আমি ফোন কৰিলোঁ তেখেতৰ লগত বাৰ্তা কৰিলোঁ Kaৰ্বি আংলং লাইভ আহিল খেল হচ্ছে পদ্ধতি আমাকে itu KCS agenda mengenai posisi di Cendok di dalam waktu itu dan setelah itu apa yang sedang kita lakukan minggu depan kita asal kita kita mengatakan apa juga negara ini Akhir भगवान के क्लेम कर जाते थे पद्धति का हुई पे ना माने पे कौन
lagi isi kaya pan isi kantor polisi atau balasan cini dah. Akhirnya itu kado beda cini loh. Ini kumpulan yang pia sonsong, di sini pia sonsong sekolah so, apa itu dicoba. Ini tapi ni asal ni long ramai itu memang long ramai itu di tadi, apa ni sih? All India itu Guwahati kan, ini kan sam, wajib lira. Minit bikin berapa poin yang tadi, asal tonding kat dia lu ini kebasi hinji mak. Baju kita orang minit bikin apa ya? Lagi peneng pen, minyak tok kayak apa malah. Bila saya mau kita nabang ada terong le, ukila pun nabang ada terong le sesuatu apa? Kan contoh terang. Itu orang bertonji, diri tu marong garong kalau tu orang bilang mak. Rovisiat long sini di hum ni dak situ. Masalah itu di Sumatera tu na bangke kram sahem si cebor prong di dalam yang prong bang. Halas suka. Nanti pilih dapat di sekolah apa filalu. Sini kiliran dan halas suka ini. Itu non Jadi singgah alam hidup. Kalau so mereka yang mau kaya tentang, orang sabi mili, ahai katu dunong cewek api bangke, alang itu bisa grup do, sangri music group buat papi, atum pinangan masuk cultural program bangke. Kasi alang itu masuk cultural program bangke. Tara bahasa nanti bikin di sekai sedikit masih berjalan dengan ajo lata dipakai seorang anak lah langsung tapi kalau nak kopal meetingnya pakai jadi terima puluh orang bisa punya sami kan itu tangga seorang naik puluh orang kontum lah silong rata lapen utipi ukila sitame sia kopal nanti tangga seorang jika kalau yang longat tangpi kalau bangsa dengan berat macam seorang tu mon satu ukuran tam long rata batai sia tu ukuran ke dam ke lagi 99 pun tipe mana ni thong ke betrok kalau yang long tu sih kalau tu kau long setiap hari ni pasti nah apa tu kaji Jai pengoran na bangkalan itu mati bangkalan itu solat, kesos lagi itu bahin balik. Langsung tanam jentong. Sila po an langsung kecepat juga tu mau panti di karbian orang live lagi. Alang itu labang soal kiki kan ada klan kedam, klan nak ni dam nak ni. Alang tu mau panama nanti pinang jip lang soal kamat kate. Dari karbian orang live akan dihinten suri akan berbaju. Lapen nak di kromo pandi di kaida pu churu lang panang mu rolo abang kita bu Bikrom alang cepat dukila hello muni tu masih ada nombong sita abang ngeren jom terjumpa salang channel yang bisa ayam anta bumi dam aku kali biara anta paklang konhe kelakaran kain tido kelakaran tido celok pinangan yang bisa orang mohon sekali kaya pam asih masa kedua tu pam kaya ham hangalong am orke bang kaya ikon terus asi pinis tadi cuma kopai lo ini bang dia pam alang itu mah nak channel lagi kan amanah ping pun lagi itu kilang ini pam laan sosial dengan itu pon mungkin pon pasang kaya itu kan sih lo pubitro bola yang kita lo bukan nama kau salang pinang anak di tinggal pubitro bola lo mau program mau kurus nak kena sih itu tu kuru program mau dikile pubitro bola kon mega jelas dulu pun bisa ada
মোক উপাধি মোক কৈ দিলে নহয় মেগাজিনত বিশিষ্ট শিল্পী, বিশিষ্ট গায়ক, বিশিষ্ট লেখক চন্দ্ৰশিংহ। সেই মেগাজিন পঢ়াৰ লগে লগে মই মোৰ এটা অনুভৱ আহিব নহয়, এই বহীটোৰ পৰাই মোৰ ওপৰত ইমান লিখিছে, যদি অকণমানো যদি মই কোনো এটা যদি চেষ্টা নকৰোঁ বা কোনো এটা কিবা এটা যদি জাতিটোৰ কাৰণে অৱদান মই দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব? সেই লৈ পেলাইহে মই গান গোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। অৱশ্যে হয়, মই প্ৰথমতে মই ড্ৰামা কৰিছিলোঁ, নাটক কৰিছিলোঁ, যাত্ৰা পাৰ্টি কৰিছিলোঁ। এই যাত্ৰা পাৰ্টিখনে কিন্তু 72ৰ পৰা 88লৈকে মই যাত্ৰা কৰিছোঁ, যাত্ৰা পাৰ্টিত কাম কৰিছোঁ, মই নিজে অভিনয় কৰিছোঁ। কিন্তু শেষত কাৰ্বি আংলঙৰ যি অট'নমাছ আন্দোলন জোৰদাৰ হোৱাৰ কাৰণে 1988ত মই এৰিবলগীয়া হ'ল, যিহেতু মই ফ্ৰান্সৰ এটা পৰৱৰ্তী কৰিব কৰিছিলোঁ। কি যেনেকৈ নহওক মই সেই নাটক কৰাৰ কাৰণে নেকি আজি মই কাৰ্বি কালচাৰ ছ'চাইটিৰ সভাপতি হ'ল। আমাৰ মাননীয় বিকাশন কৰোঁ মোৰ কাৰণে আৰু পবিত্ৰ বৰাই মোক ইমান এটা ডাঙৰ অৱদান দিছে, মই এটা দুটা বিষয় লিখিব পৰা হ'ল বুলি মই অলপ গৌৰৱ বোধ কৰিছিলোঁ। লগতে মই এখন দুখন কিতাপো লিখা আৰম্ভ কৰিলোঁ। গতিকে মই তেখেতক বহুত অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Salam Bangladesh, nungke bang bilang, begini itu non kita makan yang sekarang nang pada mau nih kan, tangka haji lah, di front itu mau ten dulu deh. Alang tu mak keselak alang tu makan waipon, mau bener-bener paklan. Di dua sentral long tiang seperti macam tu pun awak paklan. Situasi orang taksi nang tu makan tu mau, lagi pun nang pencok kali, kata gue lama tu dah selesai ceblok. Pakai akan tu nani angkat, angkat tu makan. Kalau itu mah kalau zaman itu dia sekolah macam, kita bilang apa orang orang sekarang pergi sini itu, terus bilang kita ini justru kita tu kami akan ini, kami orang live himka, aman apa itu menjelaskan, kita tu orang alam karolong ni dunia yang saya lakukan, aku wang kita, alam itu saya lakukan. Kita ketika tu kita dulu apa lalu bersama itu sari pagi tak jadi tak ada apa itu bagi bahasa akhir hati taruh akhir tak mana bahar nuk tu ekdom soal pagi itu tu mana asli pun sari pagi kosis kita pun untuk lu bawa kalau lama-lama orang mau bawa itu kalau ini apa boleh mana baik fluk beri kau boleh bawa কবিতা লিখাবান হৈ গ'ল আৰু কবি নহয় আৰু কবিতা লিখা এনেধৰণে মোৰ লাইফো এনেকৈ আৰম্ভ হৈ গ'ল। এতিয়া সেইকাৰণে মই আজি দিনটো ইমান ভাল লাগিছে এইটোৰ কাৰণে নিউজ লাইফৰ তেনেকুৱা ফাণ্ড দেখা নাই চবে জানে আমাৰ তেওঁলোকে জানে যেতিয়া চলাইছে মানে কাৰ্বি জাতি কাৰ্বি ভাষা সাংস্কৃতিক উন্নত পৰ্যায়ত আৰু ভাল মানুহৰ পৰিচয় মিলাবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলে। গতিকে এই সাধাৰণভাৱে আৰু তেওঁলোকে যে এই কামটি কৰিছে তেখেতসকলক আয়োজন যি কৰিলে তেওঁলোকলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি ভাবিব লাগে যে সাধাৰণ মানুহে কৰিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো জানিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আগতে তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানো নাই। আপুনি ৰংকান্তৰণক কিমানবাৰ আপুনি তেনেকুৱা অৱদান জনাইছে আমি নাজানো, দেখা দেখে হ'ব তেনেকুৱা কৰাই নাই কৰিছে নে নাজানো। কিন্তু আজি নতুন প্ৰজন্মই সেই চিন্তা কৰিছে অকল ইয়াত নহয় বেলেগ জেগাটো নতুন প্ৰজন্ম আমি কেতিয়াবা কিবা হ'লে আমি কিবা সেই মানুহজনে কি কৈছে ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে কিবা একদম মানে লাষ্টৰ আমি মেজে পাতে দি প্ৰথমে কেৰা মানে আমি পানী নিজে পাতে দিলে এনেই চৰ্চা নাচ আছে আমি ভাগৰ চৰকাৰে বিভিন্ন পাতিছে নহ'লে কেতিয়া পঢ়াৰ চিত্ৰৰ নাকি Juli sebelah itu bakal ikam ceng first day. Kasi alam thang li tu tukla ayo ang ikan RCB ঘটি যাব ale thang মানে ভাৰত অসম গৌৰৱ দাম দিলে মানে গুৱাহাটী এলাকা আছে না আৰু মানে পোষ্টাৰ কে ফেসু গলি গুৱাহাটী আছে কি হলো এক আঙুলটা লাঙো এইটো বাইদেউ Kila bayi aku poster hari,
Jadi ini anak karung gereja, kardial, sudah, haus, tidak, bisa kita dia loh, kita gateway dia itu, kalau Nordic jadi, Nordic gateway, ada kita ini cuma anjir, ada apa kurang, aman berjalan ke belakang, baru kan chief minister lagi, aman itu, asal chief minister jalan ke mana-mana, asal pasal ini karung kata ini, aduh, apa itu begini itu bisa dia Soalnya orang ni, ikut soalnya orang ni, ikut. Dia tu itu China orang ni, pada tu member selo recording dulu ni. Atau ke studio dah biar dah, tape dah itu, group recording. Dan itu juga berarti. Anu dah saya anu boleh macam-macam, no ke tape bata, macam tu kalau saya tape bata boleh. Soalnya lepas curul lo, tapi orang le mana sekitar Bandung sampai ayo sungguh besi school hotel tadi bah hidup betul kolej sebentar lagi alam tu kidu dijual ke alam ni sama sih taswa teh tu home tea betul tu rumah tu sih lagi bang hidup tu pakai anu tu aja orang tu aja anu tu pakai anu lagi baca lah ama sekarang tu kidu dulu bukan cuma pikir lapan taswa alam ni besok dia ada lagi ciri lo alam yang khang masih dulu tu ni atau link tu pada mana strip dalam kita sih kita Semuanya direction tak dengan si kalian. Apa? Aktor tak betul. Dia mana hang lu? Dia mana lu nak klaim naik pula saya. Klaim naik pula jawab apa saya. Wang lu mana ke? Kopi lu ni kopi apa tu di bawah kopi lu deklar itu. Nali kan nam lo, lang ni pula PhD. Ni jadi. Oh ni ke? Ya masih nama pura ni, kelihatan dulu lagi tu. Ro aku nak pain nak pain, nak dulu lagi. Dah aku dah beli pada pura bagai dan tu istana apa? Kedai ni pain. Ada apa experience dulu? Profesor sing apa dah? Ada apa macam iklan? Mongol asal film ni pada pura. Nang sabura mana pada iklan tu? Nang kini ni sana tu. Akai kopi lo. Kau tak boleh morning walk pun apa? Nang suku nang tikat morning walk ni. Langko nang tu mau kena nang kan bom nang ini apa? Betul le. Kalau ni pada tu eh. Kalau ma murti kau tu apa? Apa ni lo tu buat. Ni tanah apa? Lagi apa mau sensor safety kerja lo asal bil dulu eh. Langsung itu ada batai foto macam trek lagu itu, ada tu soal. Apa perlu ni dia tu ni ikom dah sama kat itu. Masih ada nama apa itu? Ayu, dulu tu kita nonton itu award tu. Di award pasal, dekat jual ni hotel kita pasal. Laksmi berapa? Nanti bagai hari kamu lagi. Jom mesti cuci di mana? Amasi, api pula bulan pun sudah kita sama kita kalau bukan, aku tinggi nak orang bukan mana? Jauh lah entah ni orang lo, ya kalau live kan mesin, no begini dapat kejar orang. Jadi kalau dua orang ni, jadi kalau sangat program dan kalau ada, jalan tu kita mesin. Itu situ tu nanti sirat tu nanti. Tapi aku non orang itu apa itu kerja orang aset tu, kerja orang aman mana kalau siapa. Alam itu macam ini, non orang ni stamina, non kita kerja ni, kalau naja aman rompu. Masih itu, aduh orang membawa kebetulan itu membawa kerja, membawa aku sih dah art and culture dalam itu. Kalau ni aku main bola saya ni, orang yang ada dengan itu ada dengan dulu kan apa, terus kita orang macam ni pikir. Kalau orang orang tahu pun, kita tahu ke, ini pikir sih. Dulu kan apa, saya itu top bom nanti, itu semua pasal program dulu he, saya orang pos cimrai yang kita, hanya novel kesu kita. Ini cuma ada soal novel ni properly, ada soal dari sini kami tu dah program sama apa ada ni. Buat aku tu ini kau selasa proper hat hari ni mungkin lupa tu manusia kajian bom dari sini saya tu ini kilometer minggu jadi orang tinggal di mana apa dari di mata lulam ke itu lulus lah apa lagi dulu mereka dah second prize kalau malu dan gua kan high school tu ini mana palu ke di betul betul ke MGT
bisa itu kan ngili kira nanti dan ini kan sih kami sangat dulu sih mana ya dojo itu apa belum cok saya kat dulu bisa kilo betul ganti kio baru sih mana ngili bangke water bedi isi nang sih itu bedi masuk tuh betul mana normalnya dulu tuh harus dulu tuh apa isi nang sih itu ratu kalau dulu mati last lagi dulu tapi aku kira nanti kayak kopi ini harga dulu ama dulu jatuh pakai Rajan Sar pen namanya Ahmad Sar tapi kan bilang sini deh dia lu nak mau gitu kan ama ini kita ni belum berkaget deh Raja lah bilang ke ini di first di second kira nanti hard oke nak tunggu sini deh terus itu sekian pada itu pada waktu gue ini kau di sini dah headmaster orang bol komplain gue boleh kyo sih saya dah rasa kerja sekian pada kyo maksud gue ini kita kau di sini biasa itu kan punya saya kita kan mulai sampai tar minggu bawa pada kita tar masa sih gue ini kon kita kau di sini dasar headmaster itu bisa diklar betul naik itu bawa delay second prize ada kan second prize mau garu batu ini tu mungkin tahun lah pun orang jadi dah tiba bosan pun orang pun problem apa aja itu hur orang normal jadi ko bisa lihat aku mau itu mulai su kamu tu sih itu mah ada bintang roti itu atau mulai su ada bintang roti mitsu bintang ini itu kelam ini kan orang gue jadi gue komita bilang di mana ada sokan gue gantu kalau jadi kamu pare pas kamu bisa kamu ada orang biasa skill better boleh itu kita saya video sini ada aku tulis deh mau tapi dia mau menjual apa buang naik mur pulang kamusan ekor kamu berar kamusan itu hobi itu saya aku menjual apa buang naik mur pulang kamusan ada gan pun jadi gan bunua itu hal mur lain asal di kamera kan mur no kita amat lantar mulai sih itu lagi gimana bilik Sabduk mo pala aku bilang orang aku lihat boleh, boleh itu proses kamu kosto, kita lagi lagi 10 kali gini, ini kan dong, oke loh, itu hal lain sih, newspaper maybe thanks, yang itu officer orang itu, officer loh sakibo, aru amiu zaman parju, ikut kuliah lalu, ini apa ini cuma jadi jamu lagi apa lagi, operasi dari sebenarnya zaman operasi, jadi lagi itu mau lagi, sempat ada. Dengan live long memang tua orang itu makin banyak kilo lain grup ini bangso mailong karbian long live pen ini bangso nong ing fajir karbia khailong kaprek ahin anat karbia khaya farman ke klempon bangku bangki atum ini kartu bondia bangku bangki atum aru benceng lo ini tum kacing honai podmosri anisori kisar lapente itu kacing honai kisia sa presentment cinglo ini dadak ko koi tentang sarabang kuang kuda nalo ini ngarong paralam omat itu present at hanlo nili tum kathek long nai ba nili tum kathek pon long ating kulutang ke non la bangso non so news pilo portrait news kun ne la somnyang ga itu bodi so news sang bong pen ke ni thekam long saran ke karbiang long live no karbiang long atok anu kilin nai ke lapen program tin asayang deng tinda alang itu masih tina labang so news tame radalong itu la mobile gang pulu dang de ajat asih tina news ta la karbiang long live hin kan ke ini dong pareng pon nasi ke damtang ni tum karbi nim society pen sai ke deng ponam amu ans tame alang itu nang pacing dak pipon ba nang pacet thang pipon thek rat thana pachini pon thek pot unil tunda alang somhat puthot isi karchualu itu pipon kana nasi mili kachulu bang tung mangala lo alang itu la kaprek asayamu to ans tame kechok limpen
ajat asayamu same Karbi Anglong ararapam asu asa lamben chenglok akit thi anstame ba kaprega ahina sayamu sitame nang tuma news anso se kepacing thu ge phan laben rata nang le tuma news kereng alugot anso se Karbia khaida kaprega mus tame la bangso nang chini dun thekpen Karbia rat nang chin thu dun thek pusi neli nang to mhanta chuning ri lo lapen te ahir jume ta pilo anso se Karbia Anglong live la bangso news anso se pareng na bangso thor ne tum film society in spell tame kurban thamatik ni payo lapen ini Office of the Karbi Anglong Life, Karbi Folk Culture Award 2024 to Sri Bidya Singh Rongpi. Sri Bidya Singh Rongpi, son of late Pijoram Rongpi and late Banre Terangpi of Dingso Terang village, Sildharampur, Dokmoka, Karbi Anglong. He married to Mrs. Dalimi Terangpi and had one daughter and 4 sons. Sri Bidya Singh Rongpi started his journey in the field of education from Sildharampur Gov LP School in 1967, Dengaon Mirok Gov ME School, Dengaon 1972, and he had done his high school from Dengaon High School in 1975 to 1978, and did his higher secondary from Kohima Arts College, Kohima, in the year 1980 to 1981, and completed his degree from Difu Golf College, Difu, 1981 to 1984. After the completion of his degree, he had served as the sub-inspector of school in 1985 till October 1994. In spite of his busy, Sri Bidya Singh Rongpi has actively involved and worked for the Karbi community. He became the radio artist, Karbi section, AIR, Guwahati Center since April 1979, General Secretary of the 11th Karbi Youth Festival, KYF 1984 to 1985, held at Bakalia, founder, President of Karbi Film Society since 2008 to June 2018, President Karbi Chutang Chingtora Amai, 2014 to 2016, founder, President of Rongmongbe Rongaji from 2012 to 2016, founder, President of Karbi Tokbang Haterang, Karbi Writers Club, January 2015 till date, General Secretary of Karbi Cultural Society, Cassius, December 2016 till date. Sri Bidya Singh Rongpi, who also active in the field of politics. He joined the Indian National Congress in October 1994 and became the General Secretary of Karbi Anglong District Congress Committee 1996 to 2007. He is restless and hard work. He got the opportunity to serve his community by electing him as an executive member of Karbi Anglong Autonomous Council twice, that is 2007 from February and 2012 till June 2017. Sri Bidya Singh Rongpi, not only active in the social and political field, he is very fond of reading and writing, making feature film, acting, etc. He wrote several books and published Kachonghong short story, Karbi 2002, Lamjir Kangdak, collection of essay written in Assamese 2003, Pungri So Mirdan, Karbi legendary romantic story written in verse 2003, Jambli at Honolulu, legendary story written in verse 2003, Hai Imu, novel in Assamese, February 2019, Mir Pharchi Ariari, songbook, January 2022, published by Karbi Lamedamai. Sri Bidya Singh Rongpi had recorded the long play record, Karbi folk song, the one and only long play record of the Karbis, recorded at HVM Recording Studio at Dum Dum, Kolkata in 1981 under the banner of Go Mongwe Asong Didi Mulori, Karbi Film Audio Song and Video CD 2013. Mir Pharchi Ariari 1 MP3 February 2014 and Mir Pharchi Ariari 2 MP3 February 2015, etc. Under the proprietor of BK Film Productions, Didi Mulori 2013, based on legend, story retold, reconstructed 7 screenplay written by Sri Bidya Singh Rongpi and Beg Rangsina Sarpok Film
Best Award 2014 sponsored by Cultural Affairs Department, Rimunso, The Little Finger. Short films won Best Short Film Award in 2018, awarded jointly by KCS and KFS during 44th Karbi Youth Festival. Haimu Future Film based on Legend, sponsored by Cultural Affairs Department, Karbi Anglong Autonomous Council 2018. Best Film Award in the Praksini Award Institute by Prak Channel in collaboration with Government of Assam 2019. Sri Vidya Singh Rongpi won the second prize in the essay writing competition organized by Longkam Teront and others. Dokmoka on the occasions of Sankardev Tithi 1975. Second Best Singer Award of Karbi Modern Song Solo Obong Sami Mirmili. On the 6th KYF held at Sarihajan in 1979, the Best Feature Film Award other than Assamese 2019 for the film Haimu in the Praksini Award. Sri Vidya Singh Rongpi works in distinguished by its unique blend of intellectual curiosity and a deep love for the Karbi community, which has not only enriched the cultural landscape but also set new standards of excellence within the Karbis. On this beautiful day, the Karbi Anglong Live News Channel wishes and blessed to present you the Karbi Folk Culture Award 2024. May God continue to bless you and your family. With best regard and thanks, Dr. Pankaj Tirot, Chief and Editor, Karbi Anglong Live. Lap dia orang lah. Oh, lah. Oh, cik. Yakin lah, mungkin nak. Kali itu jadi siapa tu? Hola, apa yang cerita satu? Apa yang cerita? Lah bokeh itu betul ya. Bukit apa yang lama sah? Utang lang. Nasa bukit ko bang? Ito. Macam mana tu? Tahu itu betul. Kantong ni nak foto dia. Nama tu audience tu itu ya foto dia. Foto. Salah lapai pasir. Karbi Anglong Live Channel is delighted to present an eminent writer award to Sri Pavitra Bora, son of late Bogeshwar Bora and late Kirongprabha Bora of Bokajan, Karbi Anglong. About his career, staff reporter Adhimal Gupta, Dainik and he has written various articles in the leading magazines of Assam, Satsari, Katha Guwahati, and published articles in Amar Assam newspaper for a long time. About his book editing, Samanyara Lukar 2019, John Sevak, Jonardan Despar 2011, Moniram Langnik 2011, Bosanta Boybhab 2012, Longkam Teron, Jibon Aru Kriti 2015, Samsing Hansi, Jibon Suroki 2016, Karbi Sakilya Tirtha Samiki 2017, Swarnirbasita Probantho Songkolot, Rupanpur Kota 2020, John Trostho English compilations to be published shortly. The Karbi Anglong Live Channel take the privilege to recognize you as an eminent writer. So on these beautiful occasions, the Karbi Anglong Live News Channel wishes Sri Pavitra Bora a good and healthy journey. Best wishes, regard and thanks to Dr. Pankaj Tirot, Editor-in-Chief, Karbi Anglong Live. Osok boleh lupa atau tidak? Lagu, bisa. Oh, kamera pada salih boleh. Oh, Kamera langsung dulu. Karbi Anglong Live News Channel is delighted to present Karbi Folk Music Award 2024 to Mrs. Sasikala Hansi.
Mrs. Sasikala Hansepi, daughter of late Kori Hanse and late Kasam Devi of Tipuk Karbiango. She was born on 8 of August 1958 and was married to late member Pro of Tipuk Rongombe on August 1978. They also have 4 children, Mrs. Rublin Kropi, Mrs. Chintu Kropi, Mrs. Rusinja Kropi and Mr. Samri Kropi. Mrs. Sasikala Hansepi had done her primary education from Difu Gov Basic School in the year 1960 to 1965, and she did her MEHE from Difu Gov High School in the year 1966 to 1976 and passed her matriculation in 1982. And she did her pre-university education from Difu Gov College 1982 to 1984. Mrs. Sasikala Hansepi started her journey in this field during her schooling when she was in standard or class 5 and continued singing for 2 decades between 1968 to 1985 in school, college and Sakitya Sabha sessions of Tigo 1976, Abhayapuri 1977 and Difu 1982. She recorded songs with All India Radio in Shillong Station 1973 and thereafter regularly recorded with Guwahati Station 1974 onwards. Mrs. Sasikala Hansepi recorded the first and only Karbi LP long play record Kolkata with HMV and EMI under the banner of Bombe Asong 1982 and performed Manuhe Manuhar Babe with Dr. Bhupen Hazarika at Difu 1974 and later in the same year recorded the song in bilingual Assamese Karbi version Manuhe Manuhar Babe Munit Munit Aphanle from All India Karbi Radio Guwahati and actively participated with the Karbi Youth Festival since the inaugural editions in 1976 at Karbi Club Difu, served as Central Committee members in Karbi Cultural Society during 1992 to 1998. Mrs. Sasikala Hansepi has written the long song lyrics of the popular Karbi Assamese songs such as Nepen Helowi Adin 1974, O Monjir Bangthana 1985, Moi Asilu Ekon Horror Horu Jiori 1974, Tumi Ki Kothake Sambhalisa was appointed but declined as receptionist at Janata Bhavan, Dispur 1976 as recorded by former President of India, F. Ali Ahmed, trained in Ravindra Sangeet, Pravexika and performed with Ikal, East Igu East, Lokagit, Aina, Biana, modern song in Hindi, Assamese, Bengali besides Karbi. She was also one of the active members who actively participated in school sports and athletics and also initiated first ever women footballer from Karbi Anglong, that is 1973 to 1974. She even produced a music cassette titled Nepen Helowi Adin 1997 under the banner of Archie Production, featured a collection of popular Karbi songs and performed Borg Git at Koiniti Control, Uttar Guwahati 2022. YouTube channel Malin Productions took up productions and sales of Karbi traditional handloom and handicraft from the year 1985 onwards under the banner of Archie Production. Mrs. Sasikala Hansepi received the first prize in Ravindra Sangeet Award in Modern Song, Local Git, Best Artist in Cultural Event in 1974. Best Music Award, Best Athletic Award in Annual School Week of Difu of High School 1975. Awarded first prize in Handloom and Handicraft Exhibition in the 34th Karbi Festival at Karalanso, Difu on 2008. Hilti Hobart Prime Minister of India Award 2020. Hugo Pongapon Potro, Namhar Komaru, Koiniti Potro, Uttar Guwahati, Assam 2022. Beyond the artistic prowess, Mrs. Sasikala Hansepi has demonstrated a remarkable commitment to the Karbi community. Your passion and visions has empowered countless emerging artists and have fostered a vibrant, inclusive and dynamic artist environment. To honor Mrs. Sasikala Hansepi for her achievement and enduring impact,
On the arts, the Cardiac Life News Channel proudly present the Cardi Folk Music Award 2024 as a testament to your outstanding contribution. Wishing you and your family a good health, life, and continue to bring more burial for Cardi community. With best regard and thanks, Dr. Pankaj Tiron, Editor-in-Chief, Cardi Local. I take long. Cardiac Life Channel is delighted to present Cardi Folk Artist Award 2024 to Mrs. Pokhila Lekthepi. Mrs. Pokhila Lekthepi, daughter of late Mukhim Lekthepi and late Vasdoi Kilingpi, Timur village, Moka Cardiac. She was born in 1962. She has an extraordinary talent on the role of art. Through unparalleled creativity and profound dedication, Mrs. Pokhila Lekthepi has consistently pushed the boundaries of artists' expressions, inspiring both peers and audiences. She has been involved in the Cardi music for more than 4 decades. Mrs. Pokhila Lekthepi has sung more than 300 songs till date. In 2011, Hills Idols awarded her the title of Queen of Melody for her contributions towards the Cardi music. In 2009, she was awarded the Swabha Silpi Amulya Kakati Memorial Award by the Sadao Guwahati Chatra Sanstha. In 2018, she was awarded the Lloyd Gaurav Award by the Guwahati Refinery for the first time. She was also awarded the Silpi Award and Silpi Pensions by the Government of Assam on January 2023 in the recognitions of the field of Cardi music. In 2024, she was awarded the Assam Gaurav Award, the 3rd highest civilian honor in Assam. The greatest admirations and ambitions that we recognize your incredible talent and dedications to your craft. Your work not only captures the beauty and explicitity of life, but also inspires to move everyone who experiences it. Your ability to convey deep emotions and tell compelling stories through your art is truly exceptional. Each piece you create showcases your unique visions and profound skills, making a significant impact on the world of art. The Cardiac Life News Channel is thrilled to present you the Cardi Folk Artist Award 2024, a testament to your hard work, creativity and patience. May these recognitions serve as encouragement to continue pushing the boundaries of your artistic expressions. Wishing you and your family a good and healthy life. With best regards and thanks, Dr. Pankaj Tiron, Editor-in-Chief, Cardi Local. Angkong kan lo. Okey Pino. Dia udah foto nak. Don't reach out there. Hey, don't look. Masih kadang mas tumbuhan milim dengan klon, dapat kecil kecil. Asal kardia kait tumbuhan, ulihin klon, amin klon, jadi klon. Untuk kardia kait itu penting juga sama dengan klon. Tapi tumbuhan isi nimbul klon, klon. Dan sopensi kardia kait mana susah kecil klon so saya ini yang unik. Tapi
Kita apa seperti laksana nong di kilong di dalam ini orang lo ini tu 70 kalau lah itu jadi kita change. Tapi nono kada ini selong konsumen sendiri nono boleh. Tapi kita kalau ni sesuatu ni 76 angka mesti change. Ini tambah ini. Porque uma lom ko quality ni pun betul bunco apa upaya pen sambil dengan ini tidak termasuk kan kebra cuman ada penasuh di mana kata di dalam seperti itu nama sebab ini kalau kita masuk ke dunia tapi ke lula macam tujuan lama sampai cincin hatan ini jadi masa satu buat ini cincin gunung lo dapat ke jadi tiap bulan akan dia culture cincin tujuan sini tapi usul ini culture ini sesuatu sebelum ini lo kita kan sih nak kenal itu kalau soal itu hasil soal itu kan kenal tujuan kita soal itu senang juga besi Kalau ada kita kata kita istilah ke recognition asal pasti kan iklan pangkat ni kita sini larong Kasi hak lang dito mo moment din ng karanti tiniman ka kaya kaya pagpacit ka kan ng kahalo ko kasi na sokan nito ka kaya ito ang sen po like kasi lang tuman ng ang light ito ang din dengan to from life and future Carnival life will be brighter. So I'm very happy. Today I'm very happy. It's very Carnival long. I feel very proud. Many thanks to Carnival. Carnival life secari abang kubang tiang ini kan sedang nung kan cepat akar dan sejajar alang itu kini lapisan kaman hati kardia cepat joy alang hekiri cepat joy tarli muni datum cini la methang aning garu akinang ji ason ang ke jethar ke khasi kami alang itu ahem dam si tandip dam si kini ke kardia mo alam itu kepada lapen parjo lapen misen alam ini suruh lakin nili tu channel dilengkan lagi kar di Arab kar di ke paprang the dia lapen kar di Arab kar di ini sana kan pik kam siklen tapusan kitlen the ka batu na sita alang dito tapusan kitlen ako nilini along sikini na panso ebor keteng na chipa pik ako tapen alang dito ha nilihir jume lagi tak dober ko kapitano kabe karbi arar kan sita me nililakar yang long lang aki claim tidak meningkat jadi akan sige ada yang long life itu mesti itu tadi di suri sabang ini simpan dah sama kartu itu memang ini sama kartu ini dia ni rata kanta dia gaya pan ini son kan dikang lu tek nang itu man suruh dia antara kerja online itu ambil cepat tu mana happy thing kan ambil ke ambil tu pun dah semua semua ini sangat kaya ini sangat antusias final kemetang cepat tu langsung nanti gulung kan jadi nyong pik ini tu antusias lalu tinggi nang tambong tapi sini nilai boleh cepat kelong kan tahu itu nang kek belong itu dek ini sondak
kayak tentang ngomong tunang itu Tuhan dunia pakai nasi bangke non ini Tuhan baik kali non kira dunia semua tu anak Tuhan mata isi Tuhan itu dikangon nanti antu jalan itu nanti padugi kali buat ibu lah suat kemat hadan sih angin tu nasi berkema dengan sulit akhirnya ada sih